Tubahaye ikaze mu biganiro n'amakuru atandukanye mugezwaho na Don Speak TV. Uyu munsi tuje kubagezaho amakuru agezweho ku mirongo y'imbere muri politike y'isi. Ni amakuru abavugwa mu bigiye bitandukanye cyane cyane ku ntambara iri gushyamiranya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amagambo ni menshi, abavuga ni benshi ndetse baravuga ibitandukanye. Gusa uyu munsi ntago tuje kugaruka ku buryo barwana cyangwa se ku mabombe ari gukoreshwa, ahubwo uyu munsi tuje kugaruka kuri imwe mu ngingo zikomeye cyane zigenda zivugwaho n'izi mpande zombi uko ari ebyiri. Ni ingingo ya Hormuz. Uyu muhora avugishije benshi ndetse uvugisha amangambure abatari bakeya, kubera ko ari umuhora ufitiye runini cyane isi muri rusange, by'umwihariko bino bihugu binini cyane dutekereza ko ari byo bikomakomeye. Ni ibihugu bivuga ko bibuze umuhora Hormuz ubuzima baba buhagaze ndetse bihungabana ku rwego rwo hejuru ku buryo bugaragara, ndetse no kurusha twebwe ba rubanda rugufiya baturuka mu bihugu nk'ibi ngibi bigiye bikiri mu nzira y'ubukungu. Ngiye kubabwira impamvu nyamukuru igenda ituma bino bihugu bigenda bihana ibisasu ndetse bikagenda biserera mu buryo butandukanye bizira umuhora umwe gusa wa Hormuz. Bivuga ko ari isoko y'isi ndetse ariho isi ivomera muri rusange amazi yo kunywa, cyane ko amazi yabuze ubuzima buhagarara. Niyo mpamvu rero uyu muhora Hormuz usanga ibihugu byinshi biwukomeyeho, ndetse buri gihugu uko gikomeye ariko kiwuhanze amaso kidashobora kwemerera ikindi kuba cyawugiraho ijambo rikomeye kurenza cyo runaka. Aha turavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran, Ubushinwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigenda bivoma inyungu kuri uyu muhora Hormuz uherereye muri Iran. Ndetse ibi ngibi twahema kubivuga ndetse tunagaruka uburyo Amerika yaje kuvuga ko igomba kuba ifunga uyu muhora Hormuz. Ubwo ibyo bije nyuma y'uko Iran nayo yari yamaze gufunga uyu muhora, maze ikawufunga ivuga ko nta bwato bwemerewe gutambuka cyangwa kwinjira Iran itabigizemo uruhare, ndetse byari byanavuzwe ko Iran igomba kujya yishyuza buri bwato bwinjiye cyangwa se bugasohoka muri Iran bunyuze muri uyu muhora wa Hormuz. Ikavuga ko ubwato bwagombaga kujya bwishyura miliyoni y'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane igihugu cya Iran cyagombaga guhita gikira ndetse kikabona amafaranga ahagije. Ibyo ngibyo kandi nabyo byaje nyuma y'uko Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byicaye maze bikaganira, ibiganiro bigapfa ubusa, ntihagire icyo bigeraho. Bikaganira ariko ntibigire umwanzuro bifata, ahubwo bikagaragara ko ibintu bisubiye rudubi, bidafite n'icyizere cy'uko bashobora kuzicara nanone bakaba baganira kuri ibi bintu bikaba byakemuka. Niyo mpamvu Amerika nayo yahise ifata icyemezo, iravuga iti uyu muhora ubwo Iran ufunze ikawufungira aho uri, natwe tugiye kuwutegera kure. Maze batega inyanja amato akomeye ndetse aremereye. Bavuga ko ubwato buzibeshya bukava muri Iran cyangwa se bukanyura muri uwo muhora Hormuz, Amerika nayo igomba kuburasa, kubera ko nayo yagiye igashinga ibirindiro ahirengereye kure cyane, hari mu birometero byinshi cyane, kugira ngo nayo ibashe kuba yahima Iran. Ibi ngibi byose ubwo byumva biri kugenda gutyo ntago byoroshye, kubera ko Amerika ivuga ko uyu muhora ugomba gusubira uko wahoze, ndetse ntihagire igihugu runaka kiwugiraho ijambo, kubera ko ivuga ko ari amazi ndetse ari n'umuhora mpuzamahanga. Buri gihugu cyose kigomba kugiraho uburenganzira bungana. Bivuga ko Iran itagomba kuwikubira cyangwa iwishyuza uko yishakiye, nyamara Iran ikavuga ko ari igihe cyiza cyo kuwishyuza, maze ikareba ko yakubaka bimwe mu bikorwa remezo Amerika na Israel basenye bayirasaho ibisasu n'amagerenade ubutitsa. Nubwo ibyo bimeze bityo ariko biragaragara ko bitoroheye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zafunga uyu muhora Hormuz, kubera ko Iran yamaze gutegamo ibisasu n'amabombe aremereye cyane ndetse asesinga ku buryo bukomeye cyane. Harimo nk'amabombe aba yaratezwe hasi ku nyanja ku mucanga, amabombe ashobora kumva ubwato butambutse hejuru maze bukaba bwazamuka bukaba bwarasa ubwo bwato buri kuhanyura. Niyo mpamvu kuri Leta Zunze
Ubumwe za Amerika kuba zategura ibi bisasu bivuga ko bigoye, ndetse binagaragazwa n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuzana amato yitwa destroyers akaba aje gusenya ibyo bisasu bigiye bitandukanye Iran yateze mu muhora Hormuz kugira ngo ubwato buzidumbukiza bukaba bwaza nta burenganzira cyangwa buteretswe inzira bube bwashwanyagurika buba umuyonga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo ibyo byose bive mu nzira yafashe ingamba ndetse n'icyemezo cy'uko igiye kugenda igategura ayo mabombe, nyamara bitoroshye kuko bivugwa ko Iran yatezemo n'amabombe atabasha kuba ibyuma runaka byayasensinga ngo biyabone. Bivuze ko ari ibyago bikomeye ndetse ari igitero cy'ubwiyahuzi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zategura bino bibombe, cyane ko batazi aho biherereye. Birazwi ko gutegura ikintu utateze cyangwa ugahishura ikintu utahishe ari ibintu bigoranye cyane. Ni nayo mpamvu rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari risike ndetse ari ukwishyira mu kaga no kuba batangije intambara. Ushobora kugira ngo wenda nuko ari ayo mabombe gusa, ariko no kugeraho ntibyoroshye kubera ko n'abasirikare bararinze. Bivuze ko hagomba kubaho kurasana hakagira unesha. Mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanesha, bivuze ko rwose zishobora gutegura ndetse bakaba bagenda bakafunga umuhora Hormuz ndetse bakaba banawukontorora, nubwo ntabizeza ko bizaborohera, cyane ko iyi Iran nayo ifite ibikoresho kandi ndetse yihagazeho bitayemye no kugaragara mu gihe cyamanje. Nubwo wumva ibyo byose bimeze gutyo, ariko ubudahangarwa n'izi mbaraga za Iran bigira aho biva, ndetse muri aho biva bivugwa ko harimo n'Ubushinwa bushobora kuba bwarateye Iran inkunga z'amabombe. Ibi ngibi ariko nubwo byagiye biba gutya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizahwemye kubimenya yuko Ubushinwa bufasha Iran, ariko ibyo byose nubwo byabaye, Amerika yabifashe nk'ibitabaye. Hari n'ibibombe bimwe na bimwe iyi Iran yateraga maze babifata bakabona ko byaturutse mu Bushinwa, ariko kubera ko ibi bihugu bikomeye biba bidashaka kugirana ibibazo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigeze zishaka gusagarira Ubushinwa cyangwa ubuvuge Ubushinwa. Ni nayo mpamvu byagiye bigenda uko nguko, ariko Amerika ntiyigere imenshoninga Ubushinwa mu biganiro byayo, ariko bigaragara ko Ubushinwa n'ubundi butahwemye gufasha Iran muri iyi ntambara. Ibi biraterwa n'iki? Ibi biraterwa n'uko Ubushinwa n'ubundi nibwo buri kungukira muri iyi ntambara. Uko igihugu cya Amerika gikomeza guhangana mu ntambara, niko gitakaza umutungo mu by'amafaranga ndetse n'ibya gisirikare, nyamara igihugu cy'Ubushinwa cyo kigakomeza kugaininga amafaranga. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko mu gihe cyose umwanzi ubona risumbirijwe, aba ari cyo gihe cyo kugira ngo ukore cyane maze nawe urebe ko watera imbere. Ni nayo mpamvu rero Ubushinwa nabwo bugomba gukora ibishoboka byose mu gihe Amerika iri mu ntambara, Ubushinwa bukareba uburyo bwazamura ubukungu bwabwo. Ibyo byose twagiye tubibona, nyamara Ubushinwa ntibugaragara nk'uburi muri iyi ntambara, ariko burimo mu buryo butagaragara. Mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage baho bakomeje gushinja Donald Trump ko yaba afite ikibazo cyo mu mutwe n'imitekerereze itameze neza mu byemezo afata, bitahwemye kugaragara ubwo yagiye ateza akaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayishora mu ntambara zigiye zitandukanye. Ni nako kandi bakomeje kuvuga ko Uburayi nabwo bwamaze kwitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara no mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane bivuye kuri uyu muhora Hormuz, aho Amerika yafashe icyemezo cy'uko rijya gushyiramo ibirindiro kandi ari mu mazi mpuzamahanga. Bivuze ko Amerika yamaze kwibasira aya mazi maze iyafata yonyine iyagira yayo, kandi mu by'ukuri hari amasezerano runaka aba yarasinywe mpuzamahanga kubahiriza amategeko yo muri aya mazi. Ibyo rero kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zisinya ayo masezerano, ntibivuga ko ari nayo mpamvu zahise zigenda ziroha muri aya mazi, ariko abashinzwe kuyareberera nabo bahagurutse bavuga ko ibyo bidakwiye. Mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigisagariye Iran, nyamara Iran bigaragara ko nta kintu runaka yari ibangamiye, yaba Uburayi yaba Amerika ndetse n'ibindi bihugu. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukoreshwa na Israel kugira ngo nyamara bakorere mu nyungu ze. Ibyo bikagaragazwa n'uko Minisitiri w'Intebe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari avuye mu biganiro ngo yahamagaye
Benjamin Netanyahu kugira ngo amubwire ibyabaye ndetse na raporo yose byavugiwe mu nama n'imyanzuro yafashwe. Ibi ngibi byafashwe nk'agasuzuguro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba aho kugira ngo raporo ijyanwe mu nteko ya Amerika ibanza kunyuzwa muri Israel. Bivuze ko Israel iriyo iri gukoresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bifatwa nk'agasuzuguro ku baturage ndetse bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zitanayobowe, ahubwo uyu muyobozi Donald Trump ashobora kuba afite ikibazo cyangwa se ibibazo byo mu mutwe. Ni ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Bana natwe ukore subscribe tujye tukugezaho amakuru akomeye ndetse agiye atandukanye abavugwa kuri Don Speak TV.